زیاتر جه هفته ئیمزایان بۆ ڕۆنشتنا ڕۆژە چارشەمبیە پەرلەمانی عێراقی هاتنە کۆمکردن زیاتر جه 175 هەلبەت ji aliyekêdî Evrûkeya Serokbarzanî di civîna digel aliyên hevpeymaniya avakirin yan jî binyatnana dewletê behsa pêwîstiya rêkeftinê pêşî encamdana civîna Perlemanê Iraqê bu helbijartin yan jî yek alîkirina pirsa postê Serokkomarê Iraqê kirin. Di kevanê da radwestim ji hêjaya Rênaz Cano endamê pêştirê Perlemanê Iraqê dipirsim. Hêjaya Rênaz gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24 spas bû vê derfetê. Eva Evrûkeya di navbera Serokbarzanî û aliyên hevpeymaniya binyatnana dewletê hatiye gotûbêjkirin behsa pêwîstiya rêkeftinê pêşî bi rêveçûna civîna Perleman bû yek alîkirina postê Serokkomar hatiye kirin. Bi re'ya te aliyê diyê Kurdî yan jî bi giştî çarçovê hemahengiyê dê pêgîrî vê pêwîstiya rêkeftinê bibîtin pêşî civîna Perleman? بله ایمان خان هێوارەتە و هەموو بینەرێن کوردستان 24 بەخێر و خۆشی بیتن دناوا vê gengaşe û danûstandinên tundên siyasî ser saha Iraqî têne kirin dawiyê ji her însan divêt xêrê bixwazît bû dawiya ev prosa ku heta niha berdewam e mixabinî ve çilîskeyeka diyar aşkira ya ronahiyê li hember evê prosesê bi şêweyekî giştî diyar nîne eva ku tête danûstankirin jî tinê bo hindê bişên qonaxekî derbas bikin bes pê watayê nahetin ku qonaxêndiyên siyasî dê bi sanahî derbas bin çunke wekî kêlgeheka mînalê hatiye her pêngavekê pavê jî prosesa siyasiya Iraqê da bê mirovî dikefte ser mîneka dî çi mîneka ya sahibî çi mîneka siyasî bî çi mîneka civakî bîtin êdî welê hatiye pêşbînîkirin bo rewşa Iraqê rastî jî karekî asanî ne bû ne çi siyasetmedara ne çi akademîsta çunke ev rewşa heta nûke medîtî ji dehî deh yan jî dehî tişrîna sala borî û heta ev dîsa dehî dehek û salek derbas bîtin ser encamdana helbijartina û negihiştina çi encaman xwe xwe nameyeka geleka zelal û vekiriye bo evê rewşê ku mirov şêtin naveroka vê salê da rewşa siyasî li Iraqê bixînîtin kapçe rê û biçe aqar da derbas bûye nebûna ewan rêkeftinên ku pêtivî bûye heta nûke bihêne kirin bixwe bixwe wê ziroretê diyar diketin ku Evrûke hindek aliyên siyasî bi şêwazekê dî da xaza vê pêwîstiyê bikin hatine evan şanda yan jî bijîn ew berê bunyatnana dewletê bîna dewle eva ku Evrûke eşlayê Cenabê Serokbarzanî ve hatine pêşwazî kirin bêguman barê giran û kê ketiye ser milê evê bilokê yan jî evê hevpeymaniyanî da ku bişêtin Iraqê ji vê qeyranê derbêxîtin ku rastî jî karekî asanî ne Serokbarzanî ji dîsa wekî rûgehekê siyasî bu hemî aliyên siyasî bêguman dîtinawiya ewilî ya dimayîkê jî de her ew bîtin ku pêwîst e hemî alî rêk bikevin bo derbasbûnê ji vê qeyranê û hingavnan yan jî pêngav havêtin bo qonaxeka niya siyasî bes rastiya pirsê ew e ew hemî alî rastî jî êkdilin êkdestin ku ew ê pêngavê pavê jin evê daxwaziya Serokbarzanî cîbecî bikin çunke qonaxabdîfê jî da qonaxeka sanahîtir nabîtin nûkê em bînîn du rikaber du hevrikên yên gelek aşkira bo postê Serokvezîran ku rexekî berês Mustafa Kazimî Serokê niheyê kabîna wîzariyan hikûmeta ya Iraqê digel berêz Sudanî ku ew jî dîsan kandîde bu evî postê ev rikaberiya jî sanahî derbas nabîtin ne bi tenê gireya Serokkomarî rêkê de belku bi dîfê jî da gireyên gelekên alozde hebin û mumkin e jî sanahî derbas nebîtin yan jî pê sanahiyê em hizirkên derbas nebî. هێژایە ڕێناز ساڵێک دەرباز بوو لەسەر هەلبژارتنێن پێشوەختên عێراقی حتا نەهاژی عێراق بێ حکوومەتە یا پرسیار ئەvەیە گەلو پاشی ساڵێکی ئەرێ ناکۆکیên کوردان بوون نافمەڵا شیعەیان پارچە کرد یان ژی ناکۆکیên نافمەڵا شیعەیان بوون نافمەڵا کوردان پارچە کرد.
عراق نبتنا بحكومته مخابن يا بحكمته حكومته نبتنا بحكومت ما يش بحكمت يا آلين عراقي ولا هاتيه كو بحكومت جي بمينن يعني إنسان أفجلي بكتم شويك وجري بدرج وان چارچوبين سياسيت مروف بخودات نيتن حكمته اكا سياسي ات عراق دا اگر تندك آليا دا هبيتم مخابني و تندك آليا ديدانه بو بنگاوين سياسيين هاتينه هاوتن جيب مخابني و گلكت و كولايو دراست كري نبو بوینه بو نمونه دست جکار کشانا زیاترش 75 اندامین روت صدری ج پارلمانی حتی نو که حکمت اوه پنگا و روت صدری نهاتی ازالین هفدم اگر پارلمانی دابان شانس بشوه که مدنیانتر عصیانه که مدنیانتر ناوا پارلمانی دا بکن او دا خازنوان ویستی پیشکش بکن او بین وجود لجهه وکو پر رنگه که دی بکونت ناوا پارلمانی دا گیر بکن ما خود ناو پارلمانی دا بون خود زورینیا پارلمانی بون یعنی او پنگاوا به حکمت بویا که هاتی هاوتن و پشتی اینگه دیسا بوین ریگرنو کجی امد بینین بگوه که او دنگ تیتا گوه ما کود ریگریه لهر حکومت هکی کن الگوره ویست و حزا روت صدری نبیتن چونکه کنترول شارع و جاده عراقی رنگ دست وی تیاری دا بیتنش بر هنده دیسا جی مترسیا آزراندن اوی شارعی لسر هر حکمت هکی لسر هر کاندیده که هی اگر روت صدری بویتن و پنگاوه پاوه جیتن اما او پرسیارا دیا جدلی او جنابتا پرسیار کیتن ایمان خان آیا کاریگریا ناکوکی نافمالا شیعی سر نافمالا کردیه یان جیا کردی سر نافمالا شیعیه بگمان او دو تشتی جک وقتیای و جک وبری نینن که ام پیشین قطعا ناکوکین شیعه تاثیر سر کرده هبوه یان جی پیچواناوه او دو تشتی پیک و گریداینه او دیتنین آلیه بینا او بری نوکه او نوکه روت بنا تروانی نکبو و روت یه صدری تحالفا صدری گل بشک سناب سروکاتیا حلبوسی و خنجرود گل دیسان پارتی دموکراتی کردستان جی اوان تروانی نکادی هبو بو حکمت و اختلاف و خلاف هر دو جی سر تروانی نبونه بو چوانیا پیکینان حکمت اکانیل سر اساس اغلبیه بیتیان سر اساس توافق بیتن نوکه جی باوریا من او آلین تنانت گل بنا جی پارتی جی و قناعت او کو تجربه حکومت اکا توافقی تجربه اکا سرکفتی نبوید ناوا عراقی دا تجربه بویا نشاید خلالی زیدترش هجای ریناس لوی داری پرسیاره که جوهری در دکی و تحول بوقادا گشتی لکردستانه پشتی سال 2005 مدید و که عرفه که پست سر کماری کردان بود ناوا کردان دیار کری سه جاران یکیتیان اجتماعی کردستانه بود برایت بوچی پارتی نوکه آماده نینه یا جی حتی نوکه نکاریت گل یکیتی ریگ بکویتن لسر یک آلی کرناوی پوستی وکو اود بیجن عجله نینه جخو ناف مالا شیعیان هیجی ریگ نکفتنه لسر پوست سرک وزیران بلا نشیش بشاوتید نکبا کواته اوه بزانابونه اف تأخیر کرنه ما بستک لپشته رنگ یکش خواندنا او بیتن کو اجبر و قیرانا مزنات ناف مالا شیعی دا کرد وکو هاری کارک بویتن زیدتر نفس بدن زیدتر مودای پراکشن زمانه که زیدتر بدن و تحملاوی مسئولیتات تأخیر بونه بکن او ایکش خواندنا بله او همی خواندنا مشهدی نینه او همی خواندنا یا گوالی نینه بشوه که گشتی او امد بینین یانج او تویتن امدام پیدانه بکن او گپراستیجی ناکوکی هنه برا آلین کردیجی دال سر دیار کرنا پست سر کماری ناکوکی هنه یعنی او بابت تکنینه وکو تکتیک یک بهت بکار اینان برانبر آلین شیعی رنگت ناف مالا کردیجی دا حتی نوکب شوه که دیار آشکرا نگهش بنا رکفتنه که کته دا راگهاندن و اعلانا سر کمارک و کاندیده که گرتی بکن آلیه کتین اجتماعی کردستان مثلا او بابتن کرد هاتنا طرح کرن برینو که بو چوانیا اکلا کرنا سر و کماریتنا فراکسیونن کردستانی دا لبغدای اف پیشنیاره هاتیه رد کرن پیشنیاره کادی من بری چند روزه که گویز بومکو داخواست هاتیه کرن لپارلمان کردستانی اف بابتا بهت اکلا کرن چونکه سرو کمار نینرات یا همی آلین کردستانی کتن پیوستل وی پارلمانی بهتن هرچند شلای یا سایی و شلای سیاسی جی و حتی
ڕادەیەکی ڕەنگە مەشکوکیت سەروێ پێشنیارە هەبیت بەس دیسا هاتیە ڕەتکردن یعنی ئەو نەبیت لەێ خاڵی ئەگەر ژ کەرەما خو دەرفەتێ بدەنە من نەهەف پەیمانی نەڕێکەفتن نەژیا هەری داویە هەف پەیمانی ئاواکردنا دەولەتێ کو هەوڵان دەدات حتا ناژی بێ دەرئەنجامە ئەرێ یا پرسیار ئەڤەیە حتا کەنگی عێراق دێخو لە بەروان قەیرانە بگریتن حتا کەنگی گەلێ عێراقێ تحمڵە ڤان ئالۆزیên ناکوکیên سیاسی ئالیên سیاسی بکەتن و جارا بێژین ئەف بۆمبایە نەتەقیتن و هەمیا بخۆڕە بشەوتینیت ئەوە کو ڕاستی بیتن ئیمان خان نەکریە عێراق تەحمل نەکریە یا پەقی یعنی ماپەقین چاوانە وەختە هەمی ڕۆژێکی کوشتن بیتن هەمی ڕۆژێکی تۆقاندن بیتن هەمی ڕۆژێکی خۆپیشاندان بیتن هەمی ڕۆژێکی سەرداگرتنا پەرلەمانی و سەرۆکاتیا وەزیران بیتن هەمی ڕۆژێکی تیرۆرکردنا چالاکڤانên سیاسی بیتن لە بەسرا و لە بەغدا و لە نەجەف و لە کەربەلا و لە ئەمبار و لە میسل و لە هەر جایەکی یعنی ژێ زێدەتر مادە چێتەکردن ئەمە تەحملکردن نینە ناڤێ نەتەحملکردنە ئەوە ڕاستی بیتن تبێت دانە پندێ بدەین کو عێراق نەتقۆناغا سەقامگیریە سیاسی دە پێچەوانە تماما نەسەقامگیریەکە یەکجار تند پەڕێخوێ بسەر عێراقێدا کێشای عێراق لای سیاسی بە یا سەقامگیرنینە عێراق پێدویە کو کار بۆ بێتەکردن کو بەرەف سەقامگیریە بچیت نەک سەقامگیر ژی ببیتن ئەvە ممکنە دوێ دەمەدا هێژای ڕێناز بکوتیش کەرەماخۆ ممکنە سەقامگیری چێ ببیان ئاڵوستر بیتن ئەvە چارەسەریên ئەف بابەتە سەقامگیریە بابەتێکی کورتەمەودان نینە کوتنا بینە شەوەک و ڕۆژێکادا بدارێکی مۆسایە سەحراوی بێن هەمی عێراق کۆنتترۆل ببیتن و سەقامگیر ببیتن نەخێر ئەبەت ناوبینە ڕۆژێک و دڕۆژادا نابیتن و پێچەوانەش ئەوە کو ئەمت بینین حتان و کە یا پرەوتێکی بەر و واژی چیتن زێدەتر بەرەف نەسەقامگیریە چیتن شوێ کو بەرەف سەقامگیریە بچیتن چونکە گەلێک گەف و هێرشە و گڕشن یەت مەوعود یل سەر حکوومەتە عێراقی هەی نەکرد تەنانەت بێتە پێکینانژی ئەنجام و داویە یا گوتنێ ئیمان خان ئەو پرۆژەی کۆمەلەتی پێشکێشی دەسەڵاتە عێراقی کری ئەوی پرۆژەی سەرنەگرتیە حتانوکە دەرئەنجامەوێژیە دیارە ئەوە ساڵێکی بسەرڤەچۆ پەیاما سیاسیە ئەگەر بۆ ملەتی ئەو بیتم بژنێ مەداخازیەوە جیبەجی کرد بەلکو داخازیەوە داخازیەکە درست نەبوو ڕەوانە بوو وەختی خۆ نەبوو جێخۆ نەبوو داکو چ جارێدی داخازە هەلبژارتنێن پێشوەختە نەکەن داێژی بکەنە تەجربەیەکە خراپ ئەزبوونەکە خراپ دابژنێ دەرئەنجامێ هەلبژارتنێن پێشوەختە ساڵێکی حکوومەت نەهاتە پێکینان و ناکۆکی کویرتر لێ هاتن قۆڵتر لێ هاتن ئەvە بەس بۆ وێ تێتە بکار ئینان ئەگەردە داوا ملەتی داوایەکە ڕەوا بوو تایبەتجی ئەوە کۆ پشتی خۆپیشاندانên tişrînê hatîne pêşkêşkirin wekî dîrek nekeftina aliyên siyasî ev peyameka diye bo milletî pêşkêşken bi pêçewane. Gelek spas bû hêjayê Rênaz Cano endamê pêştirê Perlemanê Iraqê dem baş.